akusekhomiwa munhu mayelana ku dlawa ka vanhu restaurant ya Sole eSandton. I found the city filthy. The city was not clean. There was rubbish all over the show. President Cyril Ramaphosa uvilerisa hi xiyimo xa vukorhokeri ka doroba ra Joni. Baka hina lawa i mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga, mina vito ni Matimo Khosa riperile. President Cyril Ramaphosa u ye mahlweni a kombisa ku vilerisiwa hi xiyimo xa doroba ra Joni. President u ri doroba ra Joni a ra ha fani na khale laha a ku ri doroba ra manyunyu. U ri sweswi ri thyakile naswona switirhisiwa swa doroba swi tshoveleriwile. Ramaphosa u ri leswi swi vangiwa hi ku tsandzeka ka mfumo wa masipala. I found the city filthy. This city looks torn. We've got to do something to turn this city around because it does not belong where it is and what it looks like. Marito ya vukarhi ya President Cyril Ramaphosa ya fike ya tshama eka meyara wa doroba ra Joni Tata Morero. Doroba leri tivekaka tanihi doroba ra Afrika ra xiyimo xa le henhla eka matiko ya misava ri hlakarile ri tlhela ri thyaka. Ri taleriwe hi makuchikuchi malakaza lama nga rhwaliwiki ku onhiwa ka miako naswona a swi kombi ku ri ka ha ta lunga. Mr. President, rest assured we have heard you. From now watch the space. Doroba ri kombele President ku ri a rhumela xipano xa vativi ku pfuna ku pfuxeleta doroba. We took it upon ourselves to write to you, Mr. President, and request your presidential intervention. Furthermore, we have forged partnerships that are already working on the ground. It is not true that we are only providing services because of the G20. Nkayivelo wa mati no timiwa ka gezi I tshamela maxelo edorobeni ra Joni. President u hlamuserile leswaku loko a chayela edorobeni ra Joni aya eka ka vona eSoweto ku xinyami edorobeni. When Johannesburg struggles, when it struggles to overcome its own challenges, the effects are felt right across the whole country. And Johannesburg today faces enormous challenges, challenges that range from financial, governance instability, to rapidly deteriorating infrastructure. President obzele mfumo wa doroba leswaku va tirhisa nawu wa ku pasisiwaka ku teka miako leyi nga vutliwa na leyi nga tirhisiwiki va yi pfuxeleta hi vuntshwa. This city is crying out for rejuvenation. It is a painful sight to go through the center of the city and to see what it has deteriorated to. But it is possible. It is doable. Kufana ni leswi nga humelela emasipaleni wa le eThekwini, xipano xa vativi kusuka ehofisini ya President xi ta rhumeriwa emasipaleni wa Joni ku ya pfuxeleta doroba. The situation that has evolved here has led you to invite the President into your council chamber. I am now here. I am now here, and we are going to work together to rebuild Johannesburg, to take Johannesburg back to its glory days. Vaaki va Joni va rila hi nkayivelo wa vukorhokeri na ku tsandzeka ka mfumo eka malembe lama nga hundza. President u vula leswaku ku pfuxeletiwa ka doroba swi ta vuyerisa mani na mani ku katsa na vaaki. Vugevenga bya tihanyi byi komba byi hungutekile hi 9.5 wa tiphesente exifundzeninkulu xa Gauteng. Commissioner wa maphorisa exifundzeninkulu Tommy Mtombeni u tivise tinhlayo ta vugevenga ka kotara ya lembe leyi nga hundza. Kotara yi katsa na vugevenga lebyi nga humelela hi minkarhi ya makhisimusi. I must just indicate that the gang-related cases, yes, of course, they are included. Why? Because as and when crime is committed, even though it's committed by the gangs, it's either where maybe a firearm is used in an attempt to kill somebody,
such a case will be registered as attempted murder. If it's a murder, it will be murder. If it is a hijacking, it will be a hijacking. So indeed, it is included. Why some of the police stations, they are not featuring on the crime statistics? Note has to be taken that the reflection of the station, more especially the national top 30 stations and the provincial top 40, which we have reflected in terms of the presentation, the provincial top 40 accounts to 47.9% of our reported crimes. We're just selecting those stations as in an order of crimes reported. They are reflecting high numbers. Phorisa leri nga rhanga ri lavisisa ku nyamalala ka xinhwanyatana xa le Western Cape Jocelyn Smith u nyike vumbhoni ka ntengo wo nyamalala ka n'wana. U ri mana wa n'wana Kelly Smith a nga tikombi a karhatekile hi ku nyamalala ka n'wana wakwe Jocelyn. U ri mana wa n'wana na murhandziwa wa yena Jackin Apollos a va kalangi va pfuna no lavana na Jocelyn. Loko a nyika vumbhoni phorisa leri lavisisaka nandzu lowu, Sergeant Meyer Milston u vule leswaku manana wa Jocelyn, Kelly Smith, u n'wi byele leswaku Jocelyn a nga yanga exikolweni hi siku leri a nga nyamalala hi rona hikuva a vabya. U nyike vumbhoni bya leswaku statemende swa vamangaleriwa vanharhu mayelana ni nkarhi wo hetelela loyi va n'wi voneke ha wona a swi fani. U tlhele a vula leswaku manana wa Jocelyn, Kelly Smith, a rhulile swinene loko a vika leswaku Jocelyn u lahlekile. Smith a police ni muehleketeleri wa vunharhu Steveno van Ryn sweswi va le ku tengisiweni ecourt ya le henhla ya xifundza eSaldanha mayelana na ku nyamalala ka Jocelyn. Vaehleketeleri wa lavanharhu va langutane ni swihehlo swo tlhakisa ni ku xavisa ka vanhu. Mulweri wa timfanelo ta vaakatiko loyi a nga mangala swihehlo swo pfinya ehenhla ka Timothy Omotoso u baleseriwile a dlawa. Pamela Mabini u baleseriwile a ri endzeni ka movha wa yena ekaya lokixini ra KwaZakhele eGqeberha. Mabini u poneri a hlamile hi 2018 endzhaku ko baleseriwa. A tiveka hi ku tshama a ri kona eka ntengo wo pfinya ehenhla ka Omotoso loyi a seketela vanhwanyana lava nga xanisiwa hi swa masangu. It's not easy to lose a member of the family, especially in this way, you know. It's very painful. If one can get inside, you might see the sorrow and the pain from the people who are inside. It's quite very painful. Taking into consideration that Pam was the breadwinner of the family. You know, you might understand what it means to the family. Secondly, she was playing a very big role in society. At some point, she had an NPO where she was assisting the destitutes, especially school children, giving them sanitary towels, shoes, and so forth. Over and above, again, she played a role around issues of social justice. She was busy, strongly advocating for a fight against crime. You know, you may understand what it means to the family, the loss. Vinyi va swiphaza ehandle ka Los Trigade Limpopo va tsandzekile ku tsarisa swiphaza. Va ri va tsandzekise hikokwalaho ko koxiwa mali hi tihosi ku va nyika mapapila yo bumabumela. Vuhosi bya ndhawu liya ya ka Sithumule va koxa R700 wa tirhandi, kasi lava nga sungula bindzu ra swiphaza va hakerisiwa R500 wa tirhandi. Mfumo a wu vekele vinyi va swiphaza nkarhi wo tsarisa ku fikela mahelo ya n'hweti leyi nga hela. Agnes Mutivi u ri vuhosi bya ka vona byi lava R500 wa tirhandi ku va va kuma papila ra le vuhosini. N'winyi wa xiphaza u ri u tirhisa mali leyi a yi kumaka exiphazeni ku hlayisa ntukulu wa yena hikuva ya mudende a yi fikeleli. U ri u fanele ku tisecha switwakala ku va a kota ku hakela mali leyi lavekaka. Nṋe hezwi zwithu zwa u badela nga nḓila hii a zwo ngo vhuya zwa mpfara zwavhuḓi nga mulandu wa uri tshelede i vha i siho. Lwa u thoma musi nṋe ndi tshi ya lwo tou thoma
ndo vha ndo pfi kha ndi badele ho vho pfi kha ndi badele 5,000 ya u luvha nga hankeini ho vha ho pfi ndi ḓo badela tshelede ya u lingana vo 2,000. vinyi va swiphaza a va tiyimisele ku endla hi laha va lerisiweke ha kona hi ku tsarisa swiphaza nkarhi wu nga se hundza, kambe mali leyi va koxiwaka hi tihosi yi va kanganyisile. When we have to register our spaza shops as directed by the president, we are supposed to firstly comply with the imposed taxes and levies by traditional leadership. And this is an exorbitant amount of money. Vuhosi bya Sinthumule va kaneta leswaku tihosi ti koxa ntsengo wa le henhla ka vinyi va swiphaza. Va ri vinyi va swiphaza a va hlulekisiwangi hi swona. Hiku loko a ku ri mhaka ya mali a va ta va burisani na vona. As a traditional leader, we are the leaders of the community. We are the custodians of culture. And we can never be leaders without the community. So the community members will have to go and meet with the relevant traditional leader under his or her village and communicate with and show their disadvantage. Swaritano va yindlu ya vuhosi eLimpopo va ri a va yimi na swona ku va tihosi ti boha mali eka vinyi va mavhengele ya swiphaza ku va kuma mapapila ya le vuhosini. Mutshami wa xitulu wa vona u ri tihofisi ti fanele ku tiyisisa leswaku vinyi va mabindzu va pfuniwa ku va va kota ku tsarisa mavhengele ya vona. Timali leti a ti hakeriwa a ti nga ri timali to xavela hosi movha kumbe to xava grocery ya hosi, a ku ri i timali leti a ti tirhisiwa ku pfuneta lava va tirhaka vatirhi mhaka ya muholo, ku xava tiinki, ku xava maphepho, hinkwaswo leswi mi swi tivaka swa administration. Va yindlu ya vuhosi va tlhele va ku na vukorhokeri byin'wana bya le vuhosini lebyi lavaka leswaku swirho swa muganga swi hakela ku va swi byi kuma tanihileswi byi nga riki bya mfumo. Swirho swa palamende va vilela swinene hi ku pfumaleka ka madokodela eswibedhlele swa mfumo. Palamende yi vile na njhekanjhekisano mayelana na madokodela lava nga lo tshama emakaya kambe a va thoriwi. Swirho swa palamende va ri madzanadzana ya madokodela a va tirhi hikokwalaho ka ku hluleka ka mfumo ku rhangisa emahlweni timhaka ta nkoka. No national health without sufficient, well-trained human resources. It is the solemn duty of this parliament to find money in the upcoming budget to employ the much-needed health workforce. Money can be sourced from the health promotions levy, doing away with deputy minister posts, diverting NHI conditional grants to fund employment, stopping adverts for NHI and employing our young people. We need to make a clear call and make sure that all those funded posts for doctors are filled immediately. Since April 24, this department has spent over 3 million rand per month on advertising costs for the NHI. What a waste of money. That amounts to 28 million from April 24 to February 25. Swirho swin'wana swa palamende va ri na sweswi xiyimo swa swibedhlele a swi tsakisi. Patients wait in endless queues, rural clinics remain without doctors, and avoidable deaths continue to rise. The World Health Organization recommends a doctor to a population ratio of about 2.5 doctors per 1,000 people. In South Africa at the moment, we have about 0.3 doctors per 1,000 people. Kambe mfumo wu ri wa karhi ku ringeta hi matimba ku lulamisa swiphiqo leswi nga kona. This year, a total of 2,197 new qualified medical graduates who are citizens and permanent residents were successfully placed for internship positions, all 2,197 at the cost of 2,176,536,940. Xirho xa vandla ra Action SA, Dr. Tebogo Letlape, u ri yena a nga na medical aid, u tlhela a koxa leswaku swirho hinkwaswo swa mfumo swi tirhisa vukorhokeri bya vutshunguri bya swibedhlele swa mfumo leswaku va ta kota ku vona xiyimo leswaku xi bihi ku fika kwihi. Malangute mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga. Ku ta va na xinyami ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu tiko hinkwaro mahelo ya vhiki lama.
Eskom yi karhi ku tima gezi la hengele ka stage 3 xa load shedding kusukela nhlikani lowu. Eskom yi ri leswi vangiwa hi ku timeka ka unit 2 exitichini xa gezi xa Koeberg eWestern Cape. Va ri maxelo yo biha na wona ya khumbe xitichi xa Kusile eMpumalanga. Ku rhumeriwe ti-engineers ku ya lunghisa michini yo endla gezi leyi nga onhaka. Handle ka mahelo ya vhiki lama, Eskom yi ri load shedding yi ta va kona nakambe tanihiloko ku languseriwa kumbexani kha hi lulamisela tinguva ta xixika. Eskom is focused on deploying extra engineering resources to expedite the repairs of units currently offline. It is anticipated that 6,200 megawatts will be restored to service by Monday evening peak. The events that triggered stage 3 load shedding occurred while the system was already under strain. Eskom's summer outlooks published on 26 August 2024 remains unchanged. We reiterate our commitment to ensuring that South Africa is in no way returning to the levels of load shedding that we experienced in 2023. 2 years into delivering the Generation Recovery Plan that will bring an end to load shedding, we are at a challenging time and the full force of our highly skilled engineering resources are deployed and focused. Maphorisa va teke nhundzu leyi nga riki nawini yo durha mamiliyoni wa tirhandi eRockies Drift kusuhi na le White River eMpumalanga. Nhundzu yi katsa swakudya, tiphilisi na swicelwa. Musecho lowu a wu nga languteriwanga, maphorisa, ti-Hawks na vurhangeri bya SARS xikan'we na van'wani va nawu va nghene eka ndhawu yo veka nhundzu ya Rockies Drift eWhite River. Va hlasele 17 wa tiyuniti to hlayisa laha a ku tele hi nhundzu leyi nga riki enawini, naswona va kume swakudya, switolatolani, switirhisiwa swa vana, swiambalo, maphilisi xikan'we na swicelwa. The value has not yet been determined. However, we are actually, from our estimation, it could run into millions of rands of this illicit item. So no one has been arrested. However, our members are following that information. We only found the security guard and presented the search warrant, which indicated the units that we are targeting, about 17 of these units. Maphorisa va vilela naswona va tshemba leswaku switirhisiwa leswi a swi ya eswiphazeni a ku se khomiwa munhu. We are hopeful that at the end of the day there will be justice, because these things affect our economy. Remember, last year 2024 we had incidents where children died from allegedly eating food items that they bought from spaza shops. Hence the state took a stand to ensure that such operations are being conducted. It's not the first one and it's not the last one. We're still going to continue working collaboratively with other stakeholders. Maphorisa a va se tiva nkatsakanyo wa ndhurho wa nhundzu leyi. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara 18 rand 21 cents, pondo i 23 rand 53 cents, euro i 19 rand 79 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 32 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $2,926 hi awunsi, platinum i $970 hi awunsi, nxavo wa oyili yimbisi i $70.98 hi mphongolo. Hi ya gimeta kwala namuntlha na vhiki leri hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina. Ku ta landzela maxelo endzhaku ka mavhengele ri perile.
Africa.